Types of Christians banamhlanje abakholwa kahle banganazinto zabo. Wena Nkosi uNkulunkulu ezulwini ude uNkulunkulu wethu lomuhle ofanana nawe nalesitimisele ulalela yena ngaphandle kwakho babe wethu ngokwele sibonga ithuba lokuphindza Nkosi sibe uvakashelwa nguwe njengaNkulunkulu milele Nkosi phambi kwelibandla lakho. Yes, i-ownership akunayo kodwa lile lakho uNkulunkulu wethu omhle kuwo konke Nkosi letawufakaza ngako kulo wena njengaNkulunkulu ungenelela babe wethu utsitse onke emakhona lenede ngafinyelela uNkulunkulu wethu kuwachaza kahle kuthi manje moyingcwele kugcineni kwabo konke siphume sinawe la sifuna khamba ngosindlela yenze uthi nakakhuluma umbono wakho angeke basuke entsabeni bawungekho wena indlela yonke siyayifisa kuyahamba ngoba kunezifo lesijebe ngato letinetato sangahlangani nato siyathi ukuthi phambi kwendlela yethu so uma ke ngasibeketelela uhlale kithi noma kuhlalele uNkulunkulu wezwi lakhe tonke ke mosithi tawendela ukuthi siku-experience ukukhuluma ezweni lakho thatha i-control ngekhuluma konke ubusise ibandla lakho kusukela kwabancinyana ufike kulabadala ngoKristu Jesu Inkosi. Father, we say amen. Ngiyabingelela abazalwane ibandla laNkulunkulu egameni leNkosi yethu Jesu. Ngiyabingelela abazalwane ibandla laNkulunkulu egameni leNkosi yethu Jesu Kristu Inkosi yaNazaretha. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane ngemusa wakhe lasendele wona wasiqoqa. Amen. Satoba khona. Siyabonga emehlweni sibona bekathi bangekho basemsebenzini kodwa babuyile namhlanje okukhulu sithole bakhona phakathi kwethu. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Amen. Emva kwalento leyikhuluma kune praise leniningi lengeke nakhona abantwana kuyibala nokuyiqaqulula ethifeni uNkulunkulu lasetela dona singabe ndilutho thine kuwe mayibonge ingwenyama yasesuzwini. Sonke siyabonga bazalwane sesikhona sitokonda uNkulunkulu nabo konke kwethu ikakhulu bantwana bethu
Amen. Ngicela nivumele kushumayele phakathi kwenu namhlanje. Angathi kahle ukuthi ngawugcina ngifikile kuleli zinga lokushumayela njengoba kujwayelekile. Ayibonge Inkosi. Ngiyafisa lokho ukuthi uNkulunkulu wethu simhonorishe bazalwane. Sizathu ngingumphana kaNkulunkulu usinzisiwe. Ngiyamthanda Jesu. Angandlule la ekuthenini ngibonge kakhulu bazalwane kungihlonipha kwenu evikini ledlule. Uthi nibe khona ngebuningi benu. Ngicela nithi shayele tandla ngibonge. Indlu yenkosi yiklasi. Kuyafundziswa. Umuntu kuyabazalwane longathathi serious. Nokuthi indlu yenkosi kuseklasini kuyafundziswa. Always utaba netingqinamba tekungaphumeleli uma kufika ilingo. Amen. Ngoba uNkulunkulu ukwenda namasibongo ukuthi babe nelithuba abantu lokuhlangana ndawonye. Ngoba understand ukuthi kunetinto takhe latate mvula kubantu bathi understand. Amen. So nje wona emethiso ngomemethela ukuthi namhla kushaya imali abasethi angajabuli basabana. Ngoba etikhatsini letiningi uma uNkulunkulu afuna ngikhulume uvamile ukuthi ngingadikhulumeli mina. Uvamise nokungembulela ukuthi ngikhulume kini. Ngoba lento lengiyikhulumako iqondzane nani. Sanibonani egameni Jesu. So uma uattenda ebandleni kungabi sikhelo engqondweni yemzalwane. Uvamisile umzalwane kungaphunyuki etilingweni. Ngoba umntwana loma attend isikole loma attend class ubona ngemiphumela makubitwa tinhlolo takhe. Bese uyabona ukuthi kunetinto lebekade tinganamatheli kahle kumntwana. Sanibonani bazalwane. NemKristu bazalwane wakhiwe ngalolo hlobo. Uma ngimala ngithi kini umuntu losinziswe uNkulunkulu nezwi elinguKristu Jesu uma ngumnqobi inkinga tingakafiki. Ngikhulisa ngoba uNkulunkulu uveta lokuthi each and every time uma lo muntu aklaswa ahlala phambi kwemfundisi amfundisa usuke ampreparela inkonzo yakusasa lokumele imehlele. Amen. Uma ngakama funze kahle kusenesikhathi akakavami kuyiwina le nkonzo ladibana nayo. Amen. If umanaka Sathane udominated Sathane bazalwane nenzaba ye-COVID. Udominated. Since umbuso wase-South Africa wamemethela lokuthi bantu abaye emasonfeni bashiyane. Wase Sathane utshala lento ngolwethu bazalwane iba ngumkhuba. Kanti iBhayibheli lithi uthi Davide ngajabula lapho bathasi endlini kaNkulunkulu. Singene emasangweni akhe. Langwe lokusho ukuthi opposite. Uma bathasimanga yitho lokumele igule umzalwane leyo. But instead ukuthi kwendele lokho labazalwane labakholwa uNkulunkulu wabo lophilayo bamqhekela phansi bathi naye uyabona. Kanti noma ebona kodwa umuntu lotawuhlaselwa nguwe akusuye.
Ngikhuluma kanje anikapheleli bazalwane. Nithi angikho happy ngalokho. Ukwathi mfowethu etisho ukuthi asitatelanga ukushaya imali. Sidele ukutokwakhana siye embusweni kaNkulunkulu. Uma sesakhene bese umfowethu etisho ukuthi bafowethu indlu yaNkulunkulu iyanetha. Asitamengwa siya ngemandla ngoba sikholwe nguye kuqala. Sanibona. Akusisona ukunikela kodwa inkonzo. But akungabi ngiko lokusehlukanisa kunakho kuyavela. Ngikhuluma nomnumzane wami la eTolo ngithi mina kuye. Ayikambi kahle bazalwane. Futhi angikalahlekelwa standard sendlela uNkulunkulu lasho ngakho. But yinto eqhamuka kimi. Khuluma nje ngaPaul. Uthi lo mzalwane kimi mfundisi senginesikhashana ngiphelile kuwe. So le nto yamgula ngite kuwe ukuthi ungamukele ngibuye back kuwe. Ngithi mina kuye kudinga lapho. Uthi ngiyaxwayisa bazalwane. Uthi sizathu ukuthi nokweshumi kwami akusafiki kuwe. Amen. Uthi ngifuna kukhipha kweshumi kuwe njengababe wami. Noma ngabonakali ethude nawe. Kodwa kweshumi kwami kube kuwe. Ukuze neprogress impilo yakho konke lekwendayo ube involved kuko. Angiphendulanga kahle bazalwane. Amen. Ngithanda ukuphendula ngathi ngicela sibambe lapho. One, useqele kwami. Ungaqala uqabanga ukuthi ukhashane. Nguwe lokawutenda kwakhashane. Two, budlelwane bami nawe. Ngicela singakakhi ngokweshumi kwakho. Ngicela sikumise kweshumi kwakho. Siqale sente budlelwane mina nawe. Ngoba noma ngakudla kangakanani kweshumi kwakho kodwa nawe ungakholwa uYesu kuyi. Sobe mina ngibitelwana kudla kweshumi kwebala. Akazange kwemukele phela kusikuhle bakhathi. Ngikhuluma kahle. But kunento lebeni yakha kuye. Ngoba kukunene ngitshela ukuthi lalela mfowethu. Uma kunemzalwane ebandleni. Lo maluzi kweshumi. Akukhokha ngiyaku-understanda mabethi awuke ezweni likamoya kuthi kusho ukuthini ngiyaku-understand. Ne-responsibility yami kuku ngiyayi-understand. Ngathi kuye akukhiphe labashumi ethembeka 100%. Kodwa nakaphuma la igedeni afika ekhaya bethi afika hlala. Athi angahlala dikweleti timgubhe mehlo. Bese uya komashonisi uyofuna imali yokondla abantu bakhe. Ngithi kemne kuye ngikuphinde kubusiseka kwalo muntu. Ngoba umuntu kumele akholwe kuqala. Lamlelo bazalwane ngalithola ku-Isaiah 66. Lamlelo verse. Not Isaiah, ku-Isaac lo. Hallelujah. I really understand. Amhlophe. Ngokuthi na unikela mlameni ukhohlolota sizwe. Ma unikela uyavikela. Na unikela wanzisa umcebo wakho. Ngiya-understand. Yilo kunikela kwawo wonke mkhulumlane umuntu lophile emhlabeni. Uyakholwa kakholwa kunikela i-protection yakho. Kodwa mina nje nale verse Isaac 66 ukuthi kungamsitangani kunikela thembele ku-Isaac kodwa angathembeki kuNkulunkulu. I got that problem bazalwane. Futhi noma angakhokhi kweshumi akholwa ngiba ne-problem. Ngokuthi lento nje inomgila sekahambe kahle kangaka. Ngoba mina ngijama kude la ngiphuma discharge call. That is why but bangathi angaqala kuke kuqala. Abe full balance. Ku-understanding. Ukuzathi ukuthi kuhlomana kubazalwane bahlomani ngoba baboleka imali. Ngakuba
wami ukuthi nawulambile udakile ukunike ukudla sokuzona khona lakithi. Must remember, uthi awukholwa kimi. Ukholwa kuNkulunkulu wakho. Nami ngikholwa kuye uNkulunkulu wakho. Nakungo lokholwa yena. Lokho kunengi ke mina ngiphile kabuhlungu ngeqala. Ngokumele ukukhuluma abantu kanjalo kodwa ngoba likho ndawo ukukhuluma kuwe. Ngikho indzaba yoNkulunkulu ifika la ina understand ikho but into ezinemandla lesithe lesi ibanzi. Ibanzi nje ngikete mehlo wakhe automatic. Uthi mawubambe yona yezehliyo noma bathi ukufakaze iyaqhubeka. Yona sina Sinomuntu omzala bathi bayidawula ngangayivumbulela. Angithathi bazalwane nendiwamini. Amen. Because today abantu kukhuluma ngeNkulunkulu ukuthi vetile kimi. Since ngiphume esibhedlela because lesikhathi ngisebudimeni ngigula kunabantu ngiyamphumsela kuNkulunkulu ukuthi lelo ngizwa kwathi kunqono ukufa because kaqane kwangathi kuyakhanya la ngathi kumele sikho so ngabona ukuthi kufa hallelujah because kufa kutaba ne-photo finish kodwa lelo lekuyivako ikhela over njengalalo usuku konke ngithanda sekubone mina but kukonke abantu bethu enhlitweni ejuleni lempilo yami ngobonga beJesu ayibheka ngithembe ke bazalwane lethi nasifakaza ngithakaza angizosho mina ngathi thina sifakaza ngokunqoba so ngiyabazalwane ngosho ukuthi thank you ngiyabonga bazalwane ngithandaza wonga kakhulu bazalwane ni-experience into lengazange ni-experience ngindebe ngayiqabanga ukuthi khona ngoba uma phambi kwabantu ushumayele is not about ukushumayela kona lokho nje kuyabona abantu bakunyaka ukuthi kanti unakho wonke lamanye abahlashiteli boyini singakwali ukuthi sikwasha naye lokho kukwenda besitha bani ngamva wakhuluma amagama wathi ngibone isithombe sekufa kwakho ku-action but kuko konke there is one thing lengijabulisile ngakithi sinabantu baka-health la emandleni kuthi kuthe sekumadina ngafonela bona haleluya yabathi kabantu naletifo tasenyameni but kunento le-positive lengiyithole kubo lengazange ingidonsele enyameni but instead yangidonsele uNkulunkulu ngemva kwalathi bazalwane ngasiyaqhubeka sishumayeleni wonke umuntu osebenza kaheli amadi Jesu kuthi it's above i-knowledge yemuntu sanibona ngeke kuchaze konke bazalwane songangiyama nje ngafuna kwakhe kanti kokwentekayo bengikhuluma nje tifo konke kwenteka kwakhona but lento lengiyi-experiencile ukuthi la kimi bokunemehluko noma ngiconsulta kubo la kimi bokunemehluko ngiyakibuta ukuthi umehluko bobangwa yini haleluya because empilweni naku-knowledge lenginayo bengiqala kubona dokotela labathi udokotela lomkhulu lo nguye lokwenta tifo afike kuwe akubuke kanye athi no this is above kungetulu kwale kwatiko wathi ngisaya esejani uyobuka ukuthi ninayo yonke yini imishini lengakusinto lesikhathi sasuka kunendoda lekhuluma waliyathi ukhuluma kubi ithi kani ukuphi la kwangathi kwavela lokunye kwendoda empeleni kwathi uyabona la ukhona khona bayekule bazalwane this is the world akusinje ngokugquma kwakho
futhi akusinjengokukhuluma kwakho phambi kwabo uva mnanzi ukhamba la ayi wathi amsinya ikhona la God was using you kuhlangabetana na laba bevama laba babuswa ma-ebon ana-ebon laba bazidlalela mangodwa but i-understanding yokuthi uNkulunkulu after everything seyendekile kunethinto lokufuna sithi uyisela how just nothing else ngaphandle kwe-worship. I know unephimbo elihle, but because of understand ukuthi inkosi iyendeni. Hallelujah. Sina mkhuluma nasipari wami nami lapha sipari kunamphela sipari ebele ngiyivile inqakile. Ngithena uma sengibuyele egezini yakhona ngibuyela ngaphandle. Alapho benza umphefumulo uyanqamuka. Eqele kwami bekathi uhamba umnakethu la alaqele kwami ukuthi bekahamba phambili. Ahlamtshela sebhudilizele ntawuhlala. Nithi ngiyasukuma umkambe sekakhona lapho ngagijima ngasho ephambili ngokuhlala. Oh wathi point number 1 sebelekile ukuthi hayi ngiyangakhona. Abuye mina semhlalile sokuhlala futhi uthi jawu kenyalo futhi kunika li-hour. Utawuba right. Emaphela ngoba lapho ngadida ngwenzise kuyini wathi wonke yaqhakelwe bathi hayi vele ukuthi ubuyele ebhesini ngoba abathi la bathi ngiyaphila sami but isimo sengibambile lokho ngilapha akufani naloko engufa lo ngola lo uthi ne experience yakho lele ngufa ukuthi akazange sakufa yiko-ke phakathi enhliziyweni yami nginomoya wokwendlula kini ngibonge ukungonanisha kwenu kangaka. I was so shocked qinisile bese angibona bovosimusi makhathi umamele umfana omncane nakangaka. I was so shocked kuthi kanye empilweni yebantu ngilenye imvulo ongayi-understand and ngikukhulume before ngathi impilo le ngiyiphilako angiphili impilo yami kodwa ngiphila impilo yaso sonke isizwe. Lo makholwa afika afithekile, lo kholwa afithekile, lo dlala afithekile ukuze kube isibonelo athi Apostle Paul ngilwe ngalo kunokuhle uthi lenkulinzele emini umkhele kodwa kunasimile nethu nabo bonke ababonile bonakala kwabo. Hallelujah. So today ngometiso enhlitweni lekhathi kuthule kugwelivumiso imvumiso basabonela uNkulunkulu kuthi kanti inkosi njalo netulu kwemvumiso kugcwele basabone lokho kuthi ngoba uNkulunkulu kwambulile angiba-ansarishe noma angibaphendule labo abafuna kwathi ukuthi kanti vele khona likwelekayo siyanjani sishoda amen. Listen carefully. Namhlanje mina sekuseni emazulwini basabana kuyayiwa. Emazulwini sibitelwe khona. Ngidinga ngikho ufikela nje. Ndondo ngidinga. Yokuthi indlela lesingafunza sambu. Hallelujah. I-revelation bokumethisa umaster kho yokusichazela ukuthi umhlaba utawuguqulwa kwendekani but thina emethisa kunezwe ngiphethele ukuthi kunezwe siya kuwo elingafani no matter ukuthi simo sikhahleka kangakanani but sibizele ekhaya uthi Jesu naye khona sibe khona ayibonge
So ngalesinye isikhathi kunetinto letibabete ma-answers emuthi lobukela ifilimu phakathi ifilimu la-Van Damme bamphele mhlawumbe na-Chuck Norris bese kuthi towards abamiva nje bogogo ukukhuluma kusemtshela nje towards 20 minutes ukuthi ifilimu liyawuphela bese kuhamba gesi. Lo mbukeli usala bantu kwekuthi ufeva abantu phakathi kwa-Chuck Norris na-Van Damme ngoba inzaba ibonakala emaphetheni but because level lesithembe ukuthi sibele anjesu uyadula uyezwa lento lokumele isithathe sibele emaphetheni ayisekho then lesokufuna ngesifo nje yiko bese uthole emaflembu ama athi hayi yabona Chuck Norris utawina yena bekala eshayela athi yewe Van Damme ubabe mgcine bese sokuma amaqembu amangakhe uyasesula izo nonya ani mlale uyasesula uyasesula izo Matthew 28, verse 18. I want to say thank you, God. Thank you, my Father. My God, my Father. Phones are not holding. Matthew 18, verse 28, verse 18. 28, verse 18. Thank you, sis. Jesu wasondzela kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Can you repeat it again? Jesu wasondzela kubo wathi, Yeah. ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Elinye lokusho bazalwane. Jesus came to them, yes. Said, hey, Jesus, all authority. Invested in me. In heaven and earth. Ninigiwe. Jesus says so. Sityakosi. Sithandazele Mungu, sithandazele izwi lenkosi. Siyalibonga baba wethu lingcwele. Egameni likaJesu. Siyalibonga izwi lenkosi Jesu. Liyaphila babe izwi lakho. My God, my Father. Liyaphila moyo ongcwele kaNkulunkulu. Liyaphila izwi lenkosi Jesu Kristu. Baba wethu lophila. Selifunziwe babe emkhathini wethu. uNkulunkulu wethu loyingcwele. Dambule babe ngalo izwi lakho. Egameni nasegazini likaKristu Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu ophethe inhloko yonke emhlabeni nasezulwini. Yes, Lord. uNkulunkulu wethu lophilayo uyambulele babe inceke yakho isimile babe phambi kwethu naphambi kwalo mzulu. uNkulunkulu wethu onemandla onke egameni nasegazini likaKristu Jesu waseNazaretha siyalemukela babe nasemini egameni likaKristu Jesu Nkosi letawubuya masinyane. Amen. Ngisho lo ngathi ngawushumelela indlela bazalwane. NjemaBhayibheli kusingabeki ukuthi. Amen. Ngisho sifunda ithi ihluko nayo. Bese siyathanda sasiyahamba. But konke ngive magunya. Amen. Lengathola la vele emlonyweni waJesu Kristu. Uwakhuluma Jesu lamagama emva kokuvuka kwakhe. Ungasuthi lalela bazalwane.
nikiwe emandla emhlabeni nasezulwini. Akathi nje makuthi ninikwe amandla onke. Khuluma Jesu. Ngiyayimagine ifike kimbaza banamvuke kulento ngayimagine ngathi hey lento le it's a higher grade ikhulunywa eveni kamoya. Haleluya. Jesu kwanathi ukhuluma kubo uthi bethiso ningasonzeli kimi yimani lapho ngimnikete livi nimbona ngine-authority nginiketwe i-authority yonke. Bona bakathi bebafuna bophethwa beseduze but yena athi no akusasebenzi ngelo kuba seduze la kusebenza kuthatha le ngikhuluma enkontreni yami kwavela kwamathi wayelapha emakhweshini lebekathi abambe esiqulu kuthi no you can't say so because wena ubuye kufeni ubuye uwani mfana nalisi wena lokhu unyukile nkebeni kuthi wena njani into kumele yende church womela sinakavuka ha mhlaba kanye umhle avela athi fuku abile khaya. But what if fire the church? What in another fool? What guys? Look at me. Nigatiwe mandla. Oh. Oh, wait, yes. Kama muni ya magama. Na kama kuna mtu sikolele. Kuna tipo Jesu nenda tatua maana. But did you tell him fool? Wabachana what I call power above everything. Umugami bugemang. Ngachabuli nami sitha sami. Ukhaba ngathi njengoba ngwila mnawu. Kanti mina nikatiwe emandla. Uthi kaJosu bonke nabamlandelayo. Baniketwa the same authority. Fanele Jesu kukhuluma kahle soyahamba. Tindzaba takho sepulungisisele uthi I got power. Jesus in me never fail. Help me. I'm transformed. Thank God I'm the power in. If I get tired, I know the way. He gives me power to transform. Jesus in me and never fail me. Oh, Jesus, to this far. If it was young, Metisho, in negative authority, young. So it's my responsibility to come closer to him. Because umamphelela amandla, umnika amandla amasha, ebukhubeka ngoba Jesu kimi ngakasosa ngithemba. It's what is happening to me. I don't feel like preaching, but I feel like
I'm crazy. I feel like bazalwane ngibabata ngimumusho kuthi kwasekile inkosi angibhekela kwasekile. It was not easy along the way. Ngimuntu bazalwane nesipinzi ngendlela emakasa nesipinzi nenala empilweni yami yonke ngihlala ngipractice akukho kulela mina kanje imagine ukugula sokuphuma umtimba wonke babathi bakhophula bangasaboni lutho ngoba ngabonile abantu bakho yakumatima ngithi bese sengiyanquma ngedwa ngithi noma kunjalo ngathi haleluya haleluya amen kodwa impendulo ingekho enyameni kodwa ngiqhubeke manje waya because ngiyaplan bazalwane ngiplanela sithi asingakafiki kuthi I don't want to fail my God ngoba ungethembisile ukuthi ngeke ngiyekele ngakushiya ngalekhela mina nakhona kuthi uNtangabasa uyangifonela uthi hey madala I'm nothing ngaphandle kwakho elingiyakhumbula ukuthi mhlasi kwimpi sinamabaso mabaso bayefika ngaphili kushela mina namake mabaso uNkulunkulu wangipha sininzi lesimangalisako khumbula sisemihlephe kuvuswa mabaso lelo khumbula sisemihlephe ngithole make mabaso sofika emihlephe hospital masifika lapho bathi hey kunabantu mabaso akusinyanga likhukuva ubuye emalayinini kumathima uphethe imithi yonke ukuthi ufuna ukugalela mabaso bakhe bazalwane ngakhamba ngonzile nje ngafike ngangena ngathi neva imandlela uNkulunkulu angakhoba mabaso angakhoba khoba lo ngathela umfana wamabaso ngathi ngoba ngathi singanisela msebenzi ngathi wangasa siyakhona nasifika report izakhathi mabaso bambopheka amabhandishi lonke lenza angekho hambi bathi kuyamgonyiswa ngathi amgonyiswa lasibhalele into siyashaka nomdemo kamabaso wabukana wodwa khona nomakhota umnambisi wabukana wodwa wathi lo ubuya lokavela mzala wamabaso wathi umfundisi wamabaso bathi lasiyathandaza bafonela umkhonto sefu ngathi le ndoda yomnikela kakhulu seyifile iyafa wathi umfo ngathi semkhiphe wathi ngelafe nama akamthatha khalasa ngene ba-office ngathi lo uyatransfera uyasuka la kuyempumala la ngidabona khona ekuseni emini nsamba odokotela bathikela ukuthi ngingaphinza hamba bathikela ukuthi ngingaphinza khulu ngingaphinza qhaba namnenza senemngamsa sikaya ngaqabanga le ndoda imnyamana ngaqabanga le ndoda hendlela bayibala ngakhona ngithi kwamatayo bayisho ukuthi njani ukuthi mabaso ngathi bengayithanzania bangani wakhe ngakholwa ngathi ngimi nayo nayikhona iloye mine lo ngibuya ngayaphila haleluya wavuma government wamtransfera ngathi siye kwa mama wasathi babe sofika ngathi ngiyethe ngelanzisisi sasonkhele esibhedlela ngotini safika sathandaza senyuka sathandaza wafika mwalimu wakhe ngathi angisuki wabathi umndeni ufuna abantu abawo ngathi angisuki wabathi yangibuka wonzile uncama kanamatinyo yini naye hlabela kancane ngathi sengiyamethemba sengiyamethemba Kongo
kwabo bayibona ukuthi oh hamba nalo ibonwa ngimene kumangala lapho nesikhathi kumangala na umuntu wemthembu sinamuntu othatha umfana wakho yini kwenyakala ngimela kuye sinikiwe manje emhlabeni nasesizweni uthi nika yonke akuqonda uNkulunkulu wemana iloko amfakazela ngako mabasa njengoba bahleli ngoba uNkulunkulu bethiso lokayena na loko tshela tsepho ngathi noma ngimthelele ngakana ningamuva ukuthi kodwa uNkulunkulu lo umnikati wetimvo to siyakhuluma sithakathaka wasiva thatha wabuya nathi wathi ngilapho uye ekhaya wathi baba le khaya kunemithungu wathi ya wathi funa ungithokelele thatha ifeni yami siyemgwenya samgwenya fika ejijele emgwenya wathi makabuya wathi baba ungilama nomshada wathi wapho sewafa lo sesimlisa avuma phambi komuntu asitelelanga lento mabaso ibekile hospital na experience ngo lena tena ni experience kana uzufa la ukhuluma phambi kwabantu umuntu ungazuhamba la nikiwe ema chapter number 2 number 3 verse 17 send out us the same thing don't tell them as I'm 3 verse 17 ngibhaleni ngoyekula yes Matthew 3 verse 17 yeah kusenjalo kwenzakala livi livela ezulwini yes lithi Lord lena inkonzana yami lethandzekako Yeah. lengijabula ngayo yes hey angaphelele lapho sizothi siyamkwatisa futhi Phela kwavelwa izwi ezulwini. livele ezulwini Lo uyindodana yami ethandekayo. ethandekayo ngiyafuna Engithokozile ngayo. lengijabule ngiyafuna iqhina lapho oyi man kunale sesihluko bafundisi bami la athi khona uNkulunkulu izweni ha siyabona basabo uNkulunkulu kunale sehluko sikhohlwe la afike ngayo mkhona athi ngithokozile ngayo ngijabule ngayo kodwa wena umsebenzi izweni from the beginning uNkulunkulu phakamisa Jesu uthi lo intothana yami lesekele wona hamba nami nayo wena umsebenzi njengoba mina ngijabulile ngayo niyeyifeni yeah kuyena sifutha khona sokhuluma yena Jesu and you see guys no matter no other challenges lenda udibana nawo emhlabeni siyahamba la but all authorities negative I got powers to everything. Mshiyani. Wena umsebenzi ngishela ukuthi sambulani ngami. Futhi sokuthanda sisi. Shidonke kubonga. Oh, le verse. Mark 15:34. Mark 15:34 verse 37. 15 verse 34 ngalelo hour Jesu wakhala ngelizwi elikhulu wathi Eloi Eloi lama sabachthani ngicela ukubambe le sisi ne ngicela sibone nathi ngicela uqale na John number 11 verse 41 to 44 41 to 44 verse 41 yes base bayalisusa ke lelithi base balisusa ke lelithi Jesu wabuka entulu wathi wasubheke ukuthi Jesu ngiyabonga babe Jesus ngobe ungivile yes bengathi mina ukuthi uyangiva ngawo onke emalanga ufuna lokho yes kube kepha lokho ngikhulume ngenxa yabantu yes Jesus yeah khona bathe kwathi kokuthi ngithunywe nguwe I want them to know yes asakushido lokho wasemetha ngelizwi elikhulu wathi wasiyabemeda Lazaro phuma Jesus
waphuma aboshwe tandla letinyawo letimvama buse bakhe wathi bugcwele ngithululeki. There is one thing ngifuna siyibuke emakrestu ku-authority uNkulunkulu asinikete yona naKristu Jesu. Niphiwe imali zanzi. Ninikiwe umfana lithi. Lithi umbuso wonke ukuphi? Haleluya. Uthi kude nemagede esikhokho la lehlulesana. Azathi nekabhala Paul athi sinekusibona sinemandla. Ngiyokusibona sishumayela masibula ngoba sinemandla. Haleluya. Ngiyokusibona sithe sontweni ngakungahambeki ngoba sinambi. The problem yakho ukuthi kuba physical kanti kuba spiritual. Akukholwa the physical body. Kodwa kholwa the spiritual body. Haleluya. Uma lo mzimba kamoya ukholwa overpower lo mtimba wena. Uthi umtimba litholo libuhlungu uyesofeni. Uthi umoya wangekhathi kodwa noma inyama ithakathaka kodwa ngekhathi sinemandla. Bese ke lo moya wangekhathi usumisa lo moya lo mvu wangaphakathi. Umbona nokukanikela noma kanama. Mina ngiyisa. Kunento lofuna sinake lapha saba. One. Namfika sakho kumfundisi makhathi mina ukuthi uma Jesu bamtshela ngalazaro ukuthi ufile. Haleluya. Jesu ukhuluma opposite utsala uthi okay ufile kodwa utawuvuka. Uthi nomunye yavele ushilo iBhayibheli nakhala kiloma ini. Jesu akakhuluma lo. Lithi nase babuya phela sekhaya uJesu sekasekhuthala lakolazaro. Ukuta lo sisi wakho lomtshela ukuthi ube khona umnakethu ngakazange njani ngakazange afa ukhuluma kumuntu lokusakhulunywe ukuthi mlalelele kusangakhulunywa ukuthi une authority. Haleluya. Ukhulunyiswa yini seswalo ukhulunyiswa ukuthi umbonile ekhulumiswa from the distance lo feel wasukuma lofu wasuka understand ukuthi njengoba bamthanda kana kube bekakhona vele ngakafa nakavusha umuntu langadali naye kangakanana kunempo belelo kaJesu onke manje lithi iBhayibheli lithi Jesu waqolozela ezulwini wakhala. Manje niphendulele Nkosi yami. Manje niphendulele ngoNcwele kaSitela. Manje baphendule. Lesikhathi akhala yenzele lo muntu sokuthi angifuni ukuya ngayo but lesikhathi bakhala waba khona inqwazi lebhalwa uJesu nekukhala kwakhe wakhuluma lokuningi nofunza lapha basho makhala bathi vele ufanele nabeka umhlobo wakhe inkulumo yalabantu lapha khona Jesu akhala daba negative. Haleluya. Ngiyacabanga ukuthi ngebuningi babo lo muntu vele sokuyafana besicela ukuthi sidawubona lokunye manje uyakhala kungcono ubuyele emasimini kungakhona kweshawo ngoba abantu kunamzamba ngithi ufuna Jesu engemamile please but uhamba kakhulu nawe uyakhala njengoba bakhala that means umuntu wangaphandle he is a failure. He is a failure. Okusele Jesu nakhetha khala wabheka ezulu wathi ngokubena. Uthi wena uyibatsha. Namanje lokho ngikwenza ngamasikubu uze phambi kwalesiko. iBhayibheli lithi lapho usondela nasethune nalapho athi nembeleko bakhomba ithu uthi susaniki. Ususitha manje sebajane yawukhwaphe. Hey! Kwathi lo landzela lo sebenza hayi ngemsebenzi yima. Uvulwa litshe nakajika. Uthi Lazaro phuma. Vupo, nithi waphuma nazo mthule imiyekela hamba. What a process. Kan usebenza njani Jesu? Into kaJesu bazalwane iyadinga na ufuna ifulfill ididingo takho tena.
ine-period lengabeketeleleki ngisho into kaJesu. Haleluya. Ngeke Jesu ayovusa nami umfana wena kunje. Baningi manje lo munye wafika ubhizi because ukhuluma nje izwi. Wakhuluma izwi Jesu wavuka nami sekafika kulo kuba ne-process. I-process esiniketa ukuthi lebo sikhathile sihle sifikelwe yifile. Khumbula kahle manje. Khumbula kahle. Wathi uyafika umkami nathi. Abathi bayampopola kwetini la. Bathi na high blood yangabiyele emva. Seshale bathi ngomesaba ngithamsamutho. Ngomsamutho. Lumele kuyafika. Asa labafika ngalo ukuthi popola la shaya tu. Uthi lo ukwagula mfeses. Ngena sinye 1. How do you do this? This is 86. Ngiyaqala ukuphilisa. Leso sikhathi ibandla langene ekhaya liyabubula. Ingxebo isejele. Ukwamvumo athi ukholwa njani abantu abakhe bathaba. Bendiwa into abayibona yelong process. Kodwa lesesandleni sabuNkulunkulu. Uyabusisela umuntu ohlala kuNkulunkulu ngasimo sithi akusali. Bekuleyo portion. Fika doktora uyahamba uya. Le kufeni kwakhona le. Lofika kungenadingo. Shaya amadini bethusa shaya igama le 3 o'clock sola kahle. Afika kunethi hawa. Sola. Hayi mntwana idlala manje. Bafuna umkabo. Manje ngithi mafundesese. Bangisemthandazweni noplani. Bathi ngizela kuyethe. Akamele nisondela kodwa uzomama. Process yami. Beyingafani yabo bonke abantu. Because kunemehluko phakathi kwami nabo bonke abantu. That's why yonke into lehlukile bonke. Trokelo, bafuna to senkoshiwe. Mtshele nazi. Angathi khona ukuthi babuya bathi basidlala athi manje lo la isikhathi sami. Haleluya. Laba sathi ngizakuyaphuza. Ngitobonga kuwe. Ngitobonga. Uthi intestine unjani? Ngoba kufuneka kwenza kwathi umqhawe kwethu labantu. Kufuneka ukuthi lokudinga utawufaka sabantu. Uthi nimbonile hamba na. Wethembekile Jesu. Wasana sasa baba mleso. Esikubona. Hayi mthandazo, masatawufika ngotshwana. Shatha masathu. Wathi mothuba sikhamba sese bafuna theater wena. Leso sikhathi hayi blood inyukile. Ukiki. Ayathi ukuthi inyuki kuphi base ngoba mina right. Bakuna mabhala ngezo. Ngicabanga yonke le nyambala bayikhuluma. Ekhlitweni yami nithi uNkulunkulu Nkosi. Ngenxa ekanje. Ufuna ube living testimony. Ufuna ukuthandaza. Asifuthi esibele lesisi lokuthandaza. Moya wami usenqhubeka la. Usuke la. Mark 15 verse 33. Yes, 47. Verse 34. Yes. Ngalelo hour Jesu wakhala ngelizwi elikhulu wathi, Wakhala ngelikhulu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lokusho ukuthi Nkulunkulu wami, ungishiyeleni. Yes. Labanye labebe khona lapho bamuva bathi asemuva ubita Elijah. Lo munye wagijima wathatha sponge wasicwilisa ewayinini lelimunye. Wasihloma emvukweni yenhlangana mlambo. Yes. Wamnathisa athi asenime sibone ukuthi lo Elijah utawuda yini atemsindi Yes. abethule lapha ngetulu. Yeah. Jesu waphindza ngemeta ngelivli elikhulu. Yeah.
wase uyazi. It is the power. Yes, the power. Yes. The power of the Holy Ghost. The power. The power. Yes. The Yes, the power. Yes, the power. From the beginning, uma Jesu aphelisa ishosha. Abafohlala uthini. Madoda belalele ngaseqhibini laseBethesayida. Endlula vusa bafilele. People were experiencing amandla kaNkulunkulu ophilayo. Kodwa bawaphikisa nenyama yabo. Ngathi mahlala kahle lokho. Uyakwenda, uyabasambulela. Kunamagama nje kusakhuluma kwencebo. Ithi noma Jesu bekakwenda konke lokho. Kodwa nakasuka ezulwini, bekakakadela nakona lokho. Wayendlula. He was just passing. And in ayekudleni kwakhe akwenda amaphilisa phela yonke people babona nti wazwa batshela noma ningasakholwa ngemali kodwa kholwani imisebenzi etimangaliso engeka phakathi umehluko wa Jesu nawo onke amandla netiso lebekazana wafike waqala kuvela nakufela because Lazarus kwakumngane kaJesu. Buhlobo kaJesu naLazarus bebenda between beyenda kuphahla between Jesu naLazarus. That's why kufa kwaLazarus akumbidanga Jesu kwenda amamiracle. Wambita Jesu kuvela emandla nkulu. Then loko wanetha ipheshe bantu labambukile. Iphayipha lami lithi wathula msebenzi phambi kwabagodi bakhe. Atomvulana nayo opha umlomo. Ebanjiwe egqokisa ingubo lebovu. Eva umeva ekhanda. Eshashiwe Pilato emdelile. Lithi kodwa akawuvulanga umlomo. Kwase kwafika la adlala khona tandla eGolgotha esiphambonweni abethelwa left and right evinyaweni abhoboka hlangothi liBhayibheli lami lithi ephakathi kudelelezi letimpili lithi yaqokwa indzaba yebantu labagwetshiwe kunaJesu. Lela sinye selelezi sithi Nkosi Jesu wangathi ungasuke nami eParadise lika mawufikile uzumkhumbu wathi Jesu I got power. My Father, my Father. Edula sipambane kunegotiate indzaba yeParadise. Emhlabathini kuyaneyento wabavusa boLazarus. Wawungeke utehlise. Uthi Jesu sukela namhlanje. Soba la. Wow! Nangakahle batayikopha. Nikezwe manje. Nikezwe makhaya. Nikezwe manje. Fear not. Let's man. Wathi nakubuhle Nkosi. Asema kodwa kungayi. Unilethiwe amandla usayofela. Ithi Yesu. Kufeni. Ngoba indzaba yeliheke esikhwebekise
beheading kwakukulwa sigwebo kwaba likhaya leparadise ngoba bese kufika yena njengoThixo ezwe noma umnyama kuyakhanya yakho lesikhathi qho wajaba noma la wathokoda noma la. There is one thing lenemandla uNkulunkulu la yendawo ngaJesu Kristu lithi nethiso wathakaqetha lapho. Hallelujah. Ikhulunywa nje lento uqale wamemeda nezwi elikhulu wathi nomini bona bathi kubiza uNehemiya lithi bani nomhlanga babhubisa kuwasipondile bawetha emantindane evulika baphakamisa bawufuma bambikisa yamisa emlonyeni baqaba kana komelanga lokho kodwa womeliswe lonke. Yiko aprofeta Isaiah athi yena lonke nomile wozani. That's why izulu lamemeta kakhulu lathi lamemeta kwalikoshetha lenza wathi waniketwa lokufinika lithi liphayiphe wathula nenseka unambithile lokufinika lithi waswakala. Hayi ngasokhulu Jesus. Hello. Hallelujah. The man in power. Yamemeta. Emansen ala makuri yameme. Baba. Umshira nina. Jesus. Wathi sakubitha ba. Izulu lamflathe. Lolo layicele. Wahamba nezulu. Inkosi yethu yasala. Jesus. Umesana it's the last kick of the divorce. Yavakala sayithi baba. Esemkhulu. Baba. Sangeni sakho. Jesus. Sesiyathandaza. Yamemeta phakathi kwenqubeva. Sibaba. Lapho ayisekho iprofesi. Asekho manje ukuphilisa abantu. Asekho ndiliwe lathandeka. But lenkonzo seyiphukene nayo ukuthi hlaba wonke umene. Jesus. Thiwa gebesi khanda emva kwalokho. Wathi makafa washiya umbiko bethiso. Wawushiya abafundi. Umbiko kubafundi ukuthi basho bathi washo. Sathana bafika ukuqula kubafundi sibathola bahamba baqoqa bodwa babeka ukuthi babeyemtini eMose. Uzowathi wena uthi la unenvoza. Manje sakudesi. Fila yiko. Phelile manje. Baba sendeni sakho. Ngicela ngalokho inkosana sesiyathandaza. Impilo lokethemba ngene kuyo ayisho ukuthi uNkulunkulu wami akanawo amandla emhlabeni nasezulwini. Mighty Jesus. Umulapha kulesimo kunedingo lethu kushelela ukuthi lokufakazile akusasiko lokwendaba. So lokho it's a lesson yokuthi nawuphuma la ungaphethe ukhuluma into lo wayikhuluma. Let me say this. Nengibona kumela angidliphelisi. Jesus. Angiphenduli ngamjova. Bona makhathi kumela ngisathi nesibhedlela. Ngoba nginiketile emandla emhlabeni nasezulwini. Ngibani lokufuna bongwe ngaphandle kwaloyo lobiza elithemba kumuntu sephelile. Yathi sathane ukuthi ukhuluma nebandla. Ukhuluma ukuthi sekukhona uyagula.
bathi sithandaza inkosi uthathe umkami uthese nesikhathi esithi ngcine kuyomthandazo because unemthandaza tonke tinyanga ngathi kangaka ngathi sathane ungifake etilomweni ngivumile kungena njengaphetho mhlawumbe esibhedlela angizange ukucela kudokotela wesibhedlela watshelwa mina ngathi ngifike casual hospital ngatshelwa maphakathi shala phasi ngathi akushayeni yakho wathi manje babe sikwena ngithi bhalisa lapho uvele umbhede ngembhede ngolapha wathi baba khuluma kanjalo ngathi sengiyakutshela mkamuyeta ngiyakuhlala laphansi abhalise konke mina ngisacela ukuphumula ngiphiza lo mina nohlala esitulweni ngathi ngihlala esitulweni ngithi lapho ubhala umbhede ngembhede sasa bakhipha lento lemntenayo la the following day ngibele ekhaya ngoshumayela ngoba kusilo lo la Jesus. badile nyama ya lelela sihloko sami sithi noma ngabe yini levele endleleni yakho ufakazile ngemandla kaKristu masuke Hallelujah. Jesus. ngoba sathane kusilima waqabanga ukuthi impilo yethu kuthola lokuhle kodwa kanezwini kaNkulunkulu uthi thina bakhuluma jonke kathi siyawumukela lokuhle kodwa kuphela Jesus. Jesus. That's why I stand tall. Kuthemba again, Christian. I'm a man of God. Hallelujah. Ngingumshayeli wesu. Amen. LikaNkulunkulu ophinda. Jesus. Ngathi uNkulunkulu bosi lesimo lesenteka la. Nakukufa angife manje. Uma ngingafi manje on Sunday ufuna ngibe sebandleni uShumayela. Injongo yaseThane ngithi sokufuna ngathi that Sunday lena vuka khona ukuthi ngazange ngilale ebusuku wokufuna vuke esibhedlela but uNkulunkulu wayishintsha iprogram yenyama yami wayishintsha kuseshawa ngigeza wathi awuyile kodwa uyale Jesus. bafika la ngakhona ikhamba abasabane ngizama ukuthi iqinise ngakhona ikhamba ngicabanga ngiyale ngibona kukhashana nangifikela but the miracle of power from this land nakuleli vele siyabu angithamela amandla angena kimi Jumisi piluya ngashwela bazame ngemandla hey kodwa bakethu na overcome umzimba wena Jesus. Jesus. Hallelujah. sonke ashalisa bazalwa noma base how bayalithemba Jesus. Jesus. Kala mema nasebe ngumana wala bandlela. Kasilele vele mfundisi na usebenza. Ngoba wena uyamethemba uNkulunkulu lokho vele icele ndamaphilisi emapheli. Jesus. I-disaster. Jesus. Ngoba kunombuso esiphila kuwo la eSouth Africa ngeke silunge. Kuzama ku-accommodate the Christian beliefs. Jesus. Ngoba lo mbuso lo nakuthathwa inkululeko eSouth Africa nangivotile ngavotela leqembu lebusa eSouth Africa. I remember ngathi sengivotile sengiseka kwakhuluma i-TV kwakhuluma uMpolomfu wathi where was God lesikhathi sihlushwa amabhunu iminyaka leminingi empilweni yami ngasengiyanquma Jesus. ngathi ngihambe abantu labaqalekisa inkosi yabo. Hallelujah. Bakhuluma sathi bathi you are late siphambana sakho sibavunile uhlothe phansi naNkulunkulu. Jesus. That's why even today uma bekhuluma bathela ukuthi ngamandla bathi wethu Yeah. Jesus. bathi thina sisemandla elizulu lethu aNkulunkulu wethu lo sesima semnene sikaNkulunkulu iBhayibheli lithi sibukusela imihla Jesus. Hallelujah. I want you guys
Ningilekelele celebrate uNkulunkulu wethu. Inzabalanga ayiphelelise ephuleni. La ayiphelelise nyameni. Ngala kutshela iqiniso lempela mina. Ngifesa labanye. Nithi noma ngiyakhuluma nathi. Nithi namaphuthu sendawo kanjani kwadela umuntu ngoba ngiyasethu lo sisole niyathi benyama yakabala lo ngele nje inkosi. Ngikhuluma nje ngiyabuzokela abazalwane. Kufika umuntu ayivula kahle bathi no. Strategy sasathane kwenda abantu bangabifuni kishi. If unganaka kumaKristu amaningi ungabo nawe sofonile kanye nabo abakapheleki emaphathe umtimba wabo athathe D4 dasathane sebahamba empilweni kunamagama langekile endleleni ndawo bawatshela kudokotela bathi wena ngeke usalunga kuloko wena labantu batshela ngeke uphindze uthole umntwana labanye bayatshela ngeke uphindze ujabule empilweni yakho labanye batshela ngeke ngoba simo sesifo sende wangalinako ebekade ngikulaziba nawo yiko lokunikete amagama langetulu kwenhlakanipho yakho today kuthi thine asisimo abenyama uthi takashabelela Timothy athi thatha konke Nkosi kodwa umside ungangembuku umoya wakho uthi Jesu uthi uNkulunkulu nakakhuluma naSathane ngajobe athi ungakwenda konke lofuna ngoJoseph but be careful ungawuthinti umoya wakhe thina sibandla Amanzi abakuthina ngakho bayigade kanjani lemaleza. Simo singasimnandi kwasakhona ukukhuluma bakuthale bakusenyameni ungaboni ukuthi papa waphumela iphupho sebagade. Awusiyaloyo. God give me the authority upon everything. Awusiyaloyo. Muwela wethu declare umepona msukosi ayebepona gay Christian nauma emavini nemfaka sema nguphilele usikhathi kuna la katika uma bokhetha mafana nje bebangafunge nje kodwa babanza babosha bafa yini boshathe misha aphetini bethushini nabafika la bathiwa nyalo kabafana ba aniphinzi lenyalo aniphinzi lenyalo nidle lokunye kudla bakhethwa kwathiwa nje sembekwana ufuna niyomasha phambi kwenkosi inkosi ilungisele isabelo lesihle esitshengisa nabafana bakhuluma nemqinisitsha uNkulunkulu wangeza nemqinisitsha bafika abafana kusemsizamela nje usinike umfini into lemqalele futhi umqala ukuthi kudla nosesitshengise senkosi kwakukhona la eBhabhiloni seBhabhiloni nathi imfino nayo iphiya ubungeni yekela ukukhanya abantu sina ukuthi impilo zomini siyafana nazo asifani mosibona sisebenza kanye sifuna kanye sibantu baphaya kodwa siyafana sifana klasa ngibona kana vele element ngathi hey yashiye baby son
kanti bekukhuluma ngenkini bathelela lokusithi sinikiwe emanje njengoba indoda yakho ibebhesisi kangaka listen careful sinikiwe njengoba abantu bakho bakubekele lalela sinikiwe emanje onke whatever situation nongena kuyo sinikiwe awungazama mina ukuthi sakhe umthetho usehluleke sike wafika beba nje awusana uzofaka sana lele sinikiwe wafa Jesu angamphendulanga uNkulunkulu wakhe isikhanda wafa bathi uvuke ethuneni wathi noma ngivuke ethuneni nikiwe there is power in the tongue in the name of Jesus. We are not just talking. Sinikiwe ofuni kwa Kristo nilipeleka kumbili lebakopi nawe because nawuyele muva lokusakhuluma njalo but nawe siqhubekela phambili ngikhubekele phambili yiloko ngithandaza Nkosi ngiphakamise. It's up to you this morning in this afternoon to get you to Thomas Jesus. Hallelujah. Glory, hallelujah. Bingelele bandla lababunkulunkulu emini egameni lenkosi yethu Jesu. Wakamakhathu sibonga ngiyakholwa inkosi Jesu. Bonga ukuthi litanyatanyiswe leliqhibi beweqala kungena. Ayibonge inkosi. Sesiyathandaza siyahamba. Siyambonga kakhulu baba uNkulunkulu ngemessage yakhe. Uthi Apostle Paul amkhulu inemandla uma ngiphansi. Ngoba emandla kabonakali ngalesikhathi usetulo kwangathi bengahlabelela ngathi nokuba beva ngiwanyathela lapho ngiyoshumayela ngeke ngidisuse lenyeva uright umuntu lenyeva ngoba emlona loyo kunetido latinyathela uma inceke yababunkulunkulu ishumayela ngalolu hlobo ngikhumbula iminyaka lengidlule kuyo ukuthi bengakafanele ngibekele nzalo ngenxa yesimo lengadlula kuso but inalela lokuncenga egameni lika Jesu thane noma wanyathela amanyeva uthi angwanaki uNkulunkulu atopholisa athi ukuthi udlulaphi angathi ukuthi inhlito yakho ithini but ungakunaki lokho ledlula kuwo ngoba uthi lobhalako awukalile umsebenzi omuhle nakangaka uyabufeza empilweni yakho bani lokuqala umsebenzi iKristu Jesu wena nje qhubeka uhambe uma sifunza lifu lababunkulunkulu encwadzini yaIsaya chapter number 4 Mangapostoli 31 Isaiah ukhuluma nababunkulunkulu umprofeti uthi lolo bhalako bonke labamethembayo bayaphiwe amandla lalela ungafuni amandla ungamethembi umnikati wemandla never seek the power without ukuthi wena
umthembe mnikati wemandla. Ngoba umuntu ofuna amandla utawudlala ngawo kusasa utodlisa labanye tinyoka. I-problem yini emandla? Kanti uma umethemba uto-understand umnikati wemandla. My Jesus. Madime endleleni bathi methembe. Ingakathi Jeremiah ngiyamethemba ngoba timpanze tami sekunabele kuyi. Sokunene egameni likaJesu. Kunanaku lokukhulunywa ngemprofeti. Sibonke abamethembayo bayaphiwe manje. Uthi labantu baniketwa amandla lamasha. The new power. Labantu bayakhuphuka. Labantu bayagijima but nakule nguthanza uthi labantu abaphelelwa kulamandla lamasha. Tingafika timo tishaya but nakule ngucela methembe uNkulunkulu wakho. Ungafuni kuba nemandla ungamethembi. Fundza seStorage 41 verse 10 yena yedwa sibe sesiyathandaza. Isaya egameni likaJesu. Sesithandaza. Angathi ukuthi udlula. Jesus. Nokuba beva funza sesi. Ngakho-ke ungesabi. Yeah. Ngobe mina nginawe. Jesus. Ungajabi. Yeah. Ngobe mina nginguNkulunkulu wakho. Yeah. Ngitakuqinisa kusidi. Oh yeah. Ngiyabamba ngesandla sami sekulunga. Sekudla lesilungile. Jesus. Ungesabi ngokuba mina uNkulunkulu wakho. Nginawe. Dokubamba ngesandla bemneke yini? Sesithandaza namhlanje cela sivalele emehlo egameni likaJesu. Ufuna ukuthandazana nalihlobo lelithi bese sekumatima sengisaba nelithemba seliphelile. But ngibonga ukuthi wena uNkulunkulu uthi ngesabi. Washo kuMoses amthuma uthi ungasabi ngawufaka emavi ami emlonyeni wakho. God bless you. Bakhona lebamvako. God bless you. God bless you. Nayi altar call. Cela sithathele indzawo biyasithandaza ungesabi. Cela ubiyasithandaza egameni likaJesu. God bless you. God bless you. Cela ubiyasithandaza egameni. God bless you. Ungasabi la khona cela ubiyasithandaza. God bless you. Nabasezweni baya God bless you. Ngiyacela egameni likaJesu. Ungafi sakhona umsindilo lemali. Nakumkhulu uma usaphonza babelo umuntu sabuhlungu ukuthi Kristu Jesu utisho yena. Uthi mina ngiphiwe emandla onke emhlabeni nasezulwini. Bafundi bathi thine ke ngoba sisala sodwa. Uthi lo mdzala wethu insuku nini ethembani mina. Ingakho athi laba methembako bayafananiswa. Uma simethemba sifanana naye. Cela ubuye sithandaze egameni likaJesu. Bafundisi naleli bandla selikhona phambi kwethu. Cela sibuye sithandaze nalo egameni likaJesu. Jesus Christ. Waphose wasala lokuncenga ungemi lapho nokuthi ngemali. Ngiyacela egameni likaJesu.
sisavale emehlo thina sonke nebafundisi bathandaza ngicela sithandazeni thina lesisemuva siphakamisele intandla kubo sidedele amandla abafundisi babeka intandla sibongile babe wethu lomgcwele sibongile uNkulunkulu wethu lomuhle sibongile iqhawe lethu nasezulwini kuliqiniso babe ukuthi wena usezulwini thina sisemhlabeni sibantwana bakho sebabe awusoze washiya ngeke wasidela wathi babe ngiyawuba nani ngetikhathi tonke ibandla lakho ngosileli lelivela phambi kwakho ngenxa yezwi babe lenceku yakho ngathi mandlula Nkosi ibusise uyihambela silobhalana kungeneni nasekuphumeni wena Nkosi uyena ebesibusiso siyathandaza phinza babe ubaphe amandla kunye nathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha babe siyabonga